Ćirković. Saša Ilić, prilika za kontranapad. Svaki prekid u kozmenom prostoru Partizana je i razređena odbrana Newcastle istovremeno. Međutim, neprecizni pasovi Partizanov igrača Nađ. Evo šanse Ilić. Partizan vodi 1-0. Ilijev. Partizan vodi sa 1-0 i sada sve počinje iz početka. Sjajan kontranapad Partizana. Rekao sam da je svaki prekid na njihovoj polovini terena kada štoperi Newcastle krenu u kazneni prostor, jer obavezno u Engleskoj svi klubovi gaje takav način igre. Štoperi idu obavezno u kazneni prostor, ostaje tada veliki deo praznog terena koji su fudbaleri Partizana sada sjajno iskoristili brzom izmenom lopte, malo im je išla i sreća na ruku kod ove intervencije Bernara. Ilić je i asistirao Ilijevu koji nije imao težak zadatak na kraju. Partizan vodi sa 1-0 i neutralisana je prednost